Igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha, mwebwe mutega amatwi mugakurikirana ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Turi mu gitondo cya tariki ya 7 ukwezi kwa 2 umwaka 2026. Turabana namwe tugaruka mu gihugu cy'u Burundi tubabwira biba bizindutse bigerwaho cyangwa se bivugwa mu makuru azindutse. Turagaruka ku mugabo bita Shabani, ni mubona uyu nguyu ni umushikiranganje mukuru, ndetse binavuga yuko yakuriye imbonerakure mu gihe kirekire, ariko nanone bikaba Somambike wa Reverien Ndikuriyo. Turaza kubabwira ibyo yagirizwa cyangwa se ibyo arimo arashinzwa. Amajerekani agera ku 198 y'igitoro yamaze kugenda afatirwayo, biza kumenyekana yuko aya yaba ari ya Reverien Ndikuriyo. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo, ariko nanone muri iki gitondo twakiriye indi nkuru ivuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye kujyanwa kwa muganga ikitaraganya mu burwayi bwe, mu by'ukuri bwamaze kuba akamaramaza cyangwa se bwamaze kuburirwa umuti. Turaza kugaruka kuri iyo ngingo naho tubabwire ibyo ari byo, nyuma yuko ariko nanone hari haciye iminsi 2 uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yururutse avuye mu gihugu cya Katari, cya Dubai, gukurikiranwa n'abanyamahanga cyangwa se n'abaganga b'imahanga, ariko nanone bikagaragara yuko yasezerewe batagize igisubizo bamuhereza ku kijyanye n'uburwayi bwiwe. Uburebye byamaze kugenda bimenyekana yuko yongeye gusubira mu bitaro kujya kureba yuko amagara we yakomeza kuba yaramirwa. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone tukiri aho ngaho tuze kugenda tureba kwisuganya gukomeye cyane kw'imbonera kure. Bivuga yuko zamaze kugenda zisuganyiriza mu bice bitandukanye hariya mu Cibitoke, aho bivuga yuko hariya muri Kamanyora haba harimo harashyirwa ibirindiro bikomeye cyane byari ditabara bitegura gutera cyangwa se kugaba igitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nkuko mu bihe bitandukanye rwose izi mbonera kure zakomeje kugenda mu by'ukuri zigaba ibitero hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru arasigura yuko M23 ngo yaba irimo irashaka gukorana bikomeye cyane n'izi mbonera kure, ariko nanone ku munsi w'ejo nibwo umuvugizi wa M23 yamaze kugenda agaragaza ukuri kubikomeje kugenda bitangazwa yuko mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zitarimo zirakorana na M23, ariko nanone turaza kugenda tugaruka kubijyanye n'andi makuru agaragaza yuko muri CNDD FDD byongeye guturika. Amakuru avuga yuko umubano wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo yawaba ari umubano ugaragara nk'aho ari umubano w'agahato, nyuma yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo akomeje kugenda agaragara mu madega menshi, nyuma yuko kandi uyu Reverien Ndikuriyo we ubona imbwirwaruhame agenda agaragaza mu by'ukuri ubona yuko aca amazi cyangwa se atajya yumvikana n'ibyo umukuru w'igihugu Sebarundi akomeza kugenda atangaza. Benshi bakavuga bati n'ubundi bizarangira CNDD FDD isenyutse cyangwa se Reverien Ndikuriyo n'ubundi atagifite ubu kibanza hariya muri CNDD FDD. Ibingibi bikagaragaza yuko yahita aheraho akaba yahimba irindi shyaka rya politike, cyangwa se bikaba ngombwa ko byabyara ikibazo gikomeye cyane hagati yiwe na Sebarundi, nkuko byabaye ku mushikiranganje cyangwa se kwahoze ari umushikiranganje mukuru. Kwahoze ari umushikiranganje mukuru ngira ngo muramuzi ni Alain Guillaume Bunyoni, izi saha ukomeje kuborera mwibohero ariya mu bice bitandukanye by'umwihariko muri gereza nkuru ya Gitega, aho bivuga yuko ariho akomejeje uburoko bwiwe. Tukira ahangaha, ariko nanone ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ibibazo by'ubukene, ibibazo bya mikoro. Turaza kubatangariza ibyo urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi rwaje kugenda rutangaza ku kijyanye n'ifungwa ry'umupaka wakavimvira, ndetse nanone tuze kubabwira ku kijyanye no kuba izi saha Perezida w'igihugu cy'u Burundi yaraje kugenda asubiza ko byaje kugenda bivugwa na mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda, hamwe n'andi makuru rero agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, mudukorere subscribe, mudukande like, share mu by'ukuri ibiganiro byacu aho muherereye bikomeza kugenda bibageraho gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo rero muri iki gitondo rero twakiriye amakuru avuga yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yaba yongeye guhura na crise ikomeye cyane y'uburwayi bwiwe, nkuko mu minsi yashize byakomeje kugenda bigaragara. Ni uburwayi rero bavuga yuko bwamufashe ku munsi w'ejo ku masaha ashyira umugoroba, aho yaje kujyanwa kwa muganga ikitaraganya kubera yuko mu by'ukuri amagara yarakomeje kugenda yanga. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye ukurikije uburyo mu minsi iheze yakomeje kugenda arwana n'amagara. Benshi bavusigura yuko ashobora kuza kubura ubuzima cyangwa se isaha n'isaha mu kumva yamaze kugenda
kugenda mu by'ukuri ajyanwa mu mahanga gukomeza gukurikiranwa. Ibi ngibi rero bikagaragaza yuko byaba bikomeje kugenda biteza confusion, by'umwihariko n'ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara mu badede, by'umwihariko ishyaka riri ku butegetsi. Nk'ubu uyu mugabo bita Shabani bivugwa yuko wamaze kugenda afatanwa igitoro hariya iwe mu ntara ya Buhumuza, aho bivuga yuko uyu Reverien Ndikuriyo yaba ari umukoresha wiwe cyangwa se ari we mu by'ukuri uri inyuma y'ibyo byose. Biravugwa yuko byaba byarabaye kubera yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yaramaze iminsi atari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bikahita biha uwo bita Reverien Ndikuriyo kwikorera ibyo ashaka ndetse no gukorana n'abashaka kunyegeza umutungo w'igihugu. Burundi gufatanwa igitoro cy'amagendu mu by'ukuri bigaragara nko gufatanwa ibiyayuramutwe. Ni nayo mpamvu wumva yuko gufatanwa kw'iyo essence cyangwa se icyo gitoro, ibyo ngibyo ari byo bikomeje kugenda biteza ikibazo cyane, ndetse mu gihugu hose hacitse ururondogoro, aho bivugwa yuko bamwe mu banyepolitike bakomeje kugenda basahura igihugu, cyangwa se abangaba ari nabo bagenda batuma igihugu cy'u Burundi kigenda kigwa muri crise. Ibura ry'igitoro ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bigiye kumara imyaka 2 riterwa no kubura kw'amadevize cyangwa se amafaranga y'amanyamahanga hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho bisigura yuko Perezida Evariste Ndayishimiye zimwe muri failures cyangwa se bimwe mu bibazo iki gihugu cy'u Burundi gifite n'ibura ry'igitoro nabyo byamaze kugenda bigaragara, ndetse ibi ngibi bikahita bishyira pressure ikomeye cyane kuri Son Excellence Evariste Ndayishimiye ku buryo bushoboka bwose ashobora guhita ashaka uburyo yakemura iki kibazo. Amakuru kandi akomeza kugenda agaragaza yuko ibibazo nanone bikomeje kugenda bigwirira iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko imbere muri CNDD-FDD cyangwa se mu ishyaka riri ku butegetsi. Nk'ubu amakuru agaragaza yuko ku munsi w'ejo hongeye kugaragara abasirikare benshi kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakomeza kugenda bikanga yuko yaba ari kudeta yaba irimo iragenda itegurwa, ariko ibi ngibi bikaba byarabaye imbere yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yururuka mu ndege aturutse mu gihugu cya Dubai, ndetse bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye iyi minsi ubutegetsi bwiwe bwa buri kugenda bugirwa amajanja. Inshuti bavandimwe, ngira ngo nk'uko musanzwe mumenyereye, mudukunde tugaruke mu zindi ngingo tubabwire yuko hanganye muri iyi ntambara, aho bivuga yuko muri iyi minsi inyeshyamba za M23 zirimo ziraraswaho n'amadrone akomeye cyane ari guhagurutswa i Bujumbura. Ariko ngira ngo byaragaragaye uwo bita Colonel Nanga mu minsi yashize yamaze kugenda agaragaza ukuri k'uburyo intambara igiye kurwanwa, nyuma yuko M23 ivumbuye yuko ibitero bikomeje kwishegesha mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, yaba muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Ubwo aho ngaho ni muri Kivu y'Amajyaruguru, cyangwa se Mwenga, Fizi ndetse na za Baraka, aho hose na za Karehe, aho hose nkuko bigenda bigaragara mu by'ukuri byamaze kugenda bimenyekana yuko M23 yaba yamaze kugenda icura umugambi ukomeye cyane wo kurasa ibifaru ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byose biri hariya mu kibuga cy'indege cya Bujumbura, cyane cyane yuko i Bujumbura ikomeje kugenda ibagaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, ndetse inyeshyamba za M23 zo zakomeje kugenda zigaragaza yuko zitazabasha gukomeza kwihanganira ibitero bikomeye cyane birimo birabagabwaho biturutse i Bujumbura. Muri gahunda yabo ngira ngo murabizi neza yuko bamaze kugenda bafata icyemezo cyo kuzimiriza umuriro aho uturuka. Bityo rero uwo bita Colonel Nanga ku munsi w'ejo yateranyije inama y'ikitaraganya, agaragaza yuko agiye kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, nyuma yuko itumanaho ryo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ryamaze kugenda rikatwa. Benshi bakagaragaza yuko yaba ari mama 23 bamaze kugenda mu by'ukuri yinjirira kira kibuga cy'indege cya Bujumbura. Bujumbura imaze iminsi ishyigikiye umugambi w'igisirikare cya leta ya Kongo mu kurasa inyeshyamba za M23, by'umwihariko aho bivuga yuko abasirikare b'abarundi bagera ku 23 bamaze koherezwa mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo yatangira mu mwaka wa 2011 na 2021. Ubu rero bikagaragaza yuko igihugu cy'u Burundi cyaba kikiri mu mugambi ukomeye cyane no gukomeza kongera ingabo, ariko M23 yo ikagaragaza yuko umuti w'izi ndege ziri guhagurukirizwa mu gihugu cy'u Burundi wamaze kugenda ugaragara. Nibyo kandi ngira ngo hamwe n'andi makuru agiye atandukanye mudukurire, nyamuneka muze kudukorera subscribe, like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu abikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye, yaba bari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, yaba ari mu gihugu cy'u Burundi, yaba muri Tanzania, yaba bari muri Kongo, yaba mu gihugu cya Uganda, aho hose tubateye yambo kandi mu by'ukuri tubahaye ikaze.
bihagaze. Reka dutangire rero muri aya makuru agaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyuma y'iminsi myinshi akomeza kugenda agaragara amakuru acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yaba akomeje umugambi we wo kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi uburwayi bwari bumaze iminsi busa naho bumusaritse. Uburwayi benshi bagaragaza yuko bwakomotse ku kijyanye n'amarozi yaba yarahawe ubwo yateguraga ikoraniro kaminuza ryateranye ku itariki ya 25 z'uku kwezi, ndetse bigaragara yuko bamwe mu bashyirwa mu majwi mu baba baragize mu ruhare muri uyu mugambi mubi wari ugambiriye kwivugana cyangwa se kugandagura uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bagabo bashyirwa mu majwi n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo, aho bivuga yuko nyamuneka nawe muri iki gitondo cya kare cy'uyu munsi cyangwa cy'iyi tariki mu by'ukuri nawe yaje kugenda arucika cyangwa se arokoka ibitero bikomeye cyane byari byamaze kugenda bimwerekezwaho. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko agiye kwihorera mu buryo budasanzwe nyuma yuko uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko yiteguye guhangana bikomeye cyane n'umukuru w'igihugu. Ubu rero amakuru aravuga yuko yamaze kugenda ashyirwaho inasi isaha n'isaha mushobora kuza kumva ikiziga cy'uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo cyagiye gitorwa hirya no hino hariya mu mujyi wa Bujumbura, nyuma yuko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaje yuko mu by'ukuri atakiri ku bushobozi bwo kuba yahangana na Reverien Ndikuriyo, cyane cyane yuko ari we umuteye ubwoba muri iri shyaka rya CNDD-FDD, ndetse biranavugwa yuko kugira ngo yemere kongera kugaruka muri iri shyaka rya CNDD-FDD ubwo yagaragazaga ibimenyetso yuko yiteguye kuba yareka ibikorwa bya politike by'umwihariko byerekeye iri shyaka rya CNDD-FDD. Amakuru asigura yuko mu by'ukuri yaba yarahawe igiturire gikomeye cyane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ariyo mpamvu yaba yaratumye mu by'ukuri uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yongera kugaruka mu butegetsi cyangwa se mu bunyamabanga bw'iri shyaka rya CNDD-FDD. Andi makuru kandi nanone nk'uko twamaze kugenda tubibabwira, biravuga yuko hari operasiyo ikomeye cyane mu ijoro ryakeye inyeshyamba za M23 zakoreye hariya mu bice bya Kibitoki ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko ku masaha ashyira saa 12 ku mugoroba w'umunsi w'ejo nibwo ibi bitero byaje kugenda byibasira abasirikare b'abarundi bagera kuri 39 bafatwa bashimutwa n'inyeshyamba za M23. Hari amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri ngo zaba ari operasiyo nk'uko bikunda kugenda hariya mu bice by'ishyamba rya Kibira. Ubu rero amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri abasirikare b'abarundi baba abashimuswe mu buryo budasanzwe nyuma yuko hari umugambi wari wamaze kugenda utahurwa ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 yuko uriya mupaka wa Kamanyura bashaka kuwifashisha bongera kuzana defense z'abarundi hari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi gishobora kuba gifite akazi gakomeye cyane, ndetse akazi igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba gifite na akazi katari buze kugenda koroha, kubera yuko uwo bita Colonel Nanga nawe yamaze kugenda aritsira agaragaza yuko mu by'ukuri yiteguye gukora ibishoboka byose agahangana n'ingabo z'u Burundi mu bihe bitandukanye zakomeje kugenda zigaragaza yuko mu by'ukuri ngo zigomba kuba zakataka ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo twatangira amakuru yacu kubijyanye n'abadede, nanone reka twongere tugarukeyo. Reverien Ndikuriyo mu makuru asigura yuko yaba afite umugambi ukomeye cyane wo kutembagaza ubutegetsi. Ubu rero Perezida Evariste Ndayishimiye nanone indi ntambara yamaze kugenda yaduka. Ngira ngo twababwiye yuko mu ikoraniro kaminuza cyangwa se inama yateranye ku itariki ya 25 z'ukwezi gushize yari busige yanzuye ugomba kuba perezida cyangwa se ugomba kwiyamamaza muri iri shyaka rya CNDD-FDD. Ariko kugeza izi saha ni ihurizo rikomeye cyane iri shyaka rya CNDD-FDD rifite kuba bataragira kuba iri shyaka mu by'ukuri ritarabona ugomba kubabera umukandida perezida, mu gihe mu yandi mashyaka basa naho bahanganye harimo ishyaka rya Iprona, harimo ishyaka rya Seneri, bo bamaze kugenda mu by'ukuri bagaragaza ugomba kubaserukira. Ngira ngo umugabo wita Agathon Rwasa mu makuru yacu twagarutseho twababwiye yuko Agathon Rwasa we rwose yamaze kugenda atoranywa n'ishyaka rye rya politike nk'ugomba kuba yaserukira iri shyaka ryiwe. Ariko nanone impungenge ni nyinshi mu ruhande rwa CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye hari abavuga bati impamvu yagerageje muri iyi minsi arimo aragenda agaragara imbere y'abaturage asa naho agaragaza yuko abakunze cyangwa se ari umwe mu bayobozi b'ingirakamaro hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru asigura yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yamaze gutakarizwa icyizere mu buryo bukomeye cyane, yaba mu bagumyabanga ba CNDD-FDD, yaba mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero muri iyi minsi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo aragerageza gukoresha ingufu nyinshi
kugira ngo yongere yigarurire icyizere yamaze kugenda atakaza mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agaragaza yuko umugambi wihishe inyuma yo gufungura stade Intwari n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye biri kugira ngo ngira ngo mwarabibonye uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yabyinnye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabyinnye pe, abenshi baravuga bati uyu muntu ntago abyina ku rwego rwa perezida, ntago perezida yishimanga ibyishimo bya amarangamutima ye ayagaragaze kuriya mu baturage, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi afite ukuntu yibyinira akanaseka rwose, mana ukabona yuko ibintu ari tambalale. Perezida Evariste Ndayishimiye rero amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko yaba yarisamye yasandaye, arashaka kugira ibyo yereka abarundi, arashaka kugira ibyo abakorera mu gihe atabikoze mu myaka yashize. Ibi rero agerageza gushaka kubakorera byo mu by'ukuri biragaragara yuko mu by'ukuri atagira icyo yakora kugira ngo icyizere yatakarijwe n'abaturage b'abarundi ndetse n'abayobozi batandukanye mu mashyaka ya politike kugira ngo icyo cyizere bongere bakimugarure nk'uko mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bakimugirira. Son Excellence Evariste Ndayishimiye rero afite akazi gakomeye ko kugira ngo yongere yigarurire imitima y'abadede n'imitima y'abarundi bose muri rusange. Mu by'ukuri rero ibyo bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akazi gakomeye agomba kugenda akora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire imitima y'abarundi. Mu by'ukuri yakomeje kugenda ishengabara, ibibazo by'ibitoro, ibibazo by'ubuzima bikomeje kugenda bizamuka. Rero amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri ibi byose ari byo bikomeje kugenda bisa naho bibera imbogamizi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo arebe yuko azakomeza ibikorwa bye bya politike by'umwihariko ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agaragaza yuko yaba yamaze kugenda atora agatege agaruka mu ruhame, ndetse biranavugwa yuko yaba aribwo agiye gutangira neza ibikorwa bye bya politike mu misiri imbere, agomba kugenda mu by'ukuri yitabira bimwe mu byicaro bikomeye cyane. Ngira ngo twe twakomeje ku kijyanye n'intambara ikomeye cyane nanone iri mu gisirikare cy'u Burundi, reka naho tuhakomozeho cyangwa se naho tuhavugeho. Ngira ngo umugabo bita Brigadier General Diomede Ndegeya, uyu ni umusirikare uri ku rwego rwa generali, ndetse akaba ari nawe urongoye ingabo z'u Burundi ara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, cyane cyane yuko ashinzwe cyangwa se ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka. Biravuga yuko rero icyemezo gikomeye cyane uwo bita Lieutenant General Prime Niyongabo aherutse gufata, benshi ntago bakivugaho rumwe. Uyu mugabo aragira ati ntago bikwiye yuko abasirikare b'abarundi bamburwa pasiporo ngo no kugira ngo badatoroka igisirikare. Undi akagira ati impamvu twarayimenye, impamvu abasirikare b'abarundi bagiye gushirira mu mahanga batoroka igisirikare nuko bagifite amapasiporo yabo. Ibyo rero biba intambara ikomeye cyane yamaze kwaduka mu bajenero hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda ategura inama agomba kwitabira, ndetse iyi nama niwe ugomba kuyiyobora, igomba guhuza abasirikare bakuru hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse no kugira ngo ashyire umucyo kuri icyo cyemezo gikomeye cyane n'iteka ryaciwe n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo. Prime Niyongabo ibi ngibi yabikoze kugira ngo agabanye igitutu gikomeye cyane kiri mu ngabo z'u Burundi, ndetse n'umugambi ukomeye cyane wari umaze iminsi ugaragara yuko ingabo z'u Burundi zirimo ziragenda zitoroka igisirikare bakajya mu bihugu bitandukanye. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'abarundi bajya muri Canada, abandi bakaba bakomereza ibikorwa byabo bya gisirikare ndetse n'imirimo isanzwe mu gihugu cya Dubai. Ubu rero icyemezo gikomeye cyane cyafashwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo nuko yavuze yuko agomba kubambura dosiye zabo zose ndetse n'aya mapasiporo yabo akayabambura kugira ngo arebe yuko yakongera kugarura ku murongo igisirikare cy'u Burundi cyari kimaze kugenda mu by'ukuri kiba kigihura n'akaga gakomeye cyane. Ngira ngo tukiri aha ngaha mu gisirikare cy'u Burundi, reka turebe mu minsi yashize twababwiye ku bijyanye n'ibiziga by'abarundi byaguye mu bice bya Runingu mu ntambara ikomeye cyane yahuje inyeshyamba za M23 by'umwihariko n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi muri Sud Kivu mu bice bya Fizi cyangwa muri teritwari ya Fizi. Ubu rero biravugwa yuko n'ubu nizi saha abasirikare b'abarundi bagikomeje kugenda imirambo yabo yamaze gushyingurwa n'inyeshyamba za M23, mu gihe M23 yategereje yuko ingabo z'u Burundi zazaza gutwara ibyo biziga, ariko izi saha bakaba baranze kugenda babitora. Ibyo rero ni akaga gakomeye cyane kari mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse uwo makuru agaragaza yuko iki gisirikare cyaba kiri mu marembera
cyangwa se ubuzima bw'abasirikare bwaba ari ikibazo gikomeye cyane gikomeje guteza inyecyara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Rero bikagaragaza yuko aka kaga agakomeje kugenda kaba akaga gakomeye cyane. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru. Tukiri ahangaha mudukunde tuze kugenda tureba nanone ku makuru yari amaze iminsi acicikana avuga yuko uwo bita Denis Bucumu Nkurunziza yaba ari mu mugambi wo kugandagurwa. Amakuru rero nanone asigura yuko uyu Denis Bucumu Nkurunziza mu bihe bitandukanye akomeje kugenda akora ibikorwa bya politike hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse uyu Denis Bucumu Nkurunziza akomeza kugenda ashinzwe yuko yaba afatanyije n'abandi basirikare bakomeye ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze y'igihugu. Bose mu by'ukuri bakaba baramaze kugenda bagira iki, baramaze kugenda bafata icyemezo gikomeye cyane cyo kuba badashaka Perezida Evariste Ndayishimiye yuko ari we wagira iki, ari we wakomeza kugenda ayobora. Bikavuga yuko rero kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi azave ku butegetsi ari akazi gakomeye cyane kandi gasabwa kuzakorwa n'inzego zose zitandukanye, ariko abakadire bakomeye cyane muri iri shyaka rya CNDD-FDD nibo bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo barebe yuko bahagarika igitutu cyangwa se bashyira ku gitutu Perezida Evariste Ndayishimiye umaze iminsi agaragaza aca amarenga yuko ashaka gukomeza kwiyamamaza mbere yuko mu by'ukuri iyi manda asoje y'imyaka 6. Mu by'ukuri benshi bavugaga bati ntago tuzarota ari we usoje kuyobora kubera yuko manda yiwe mu by'ukuri niyo manda mbi mu mateka igihugu cy'u Burundi cyaba cyaragize. Ngira ngo na Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Kagame ku munsi w'ejo nibwo yagarutse ku kijyanye no kuba ngo uyu munsi umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi uri habi kuruta ikindi gihe cyose cyaba cyarabayeho. Ariko nanone Perezida Kagame akagaragaza yuko ari ikibazo cy'abaperezida bafite imitekerereze iri hasi nk'uko bigenda bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye rero bigaragara yuko mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi afite akazi gakomeye. Mu by'ukuri hari internal attacks hakaba na external attacks. Niba M23 yamaze kugaragaza yuko ifite umugambi wo kurasa ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, niba Red Tabara nayo mu bihe bitandukanye igenda planning ibitero hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ni bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba afite akazi gakomeye cyane. Nshuti bavandimwe, mudukunde tuza kugaruka mu zindi ngingo z'amakuru tubabwire yuko